Lik Jin Kanum, yeah. So Yeah. January, Oh my baby, no combera rufuno. She come kahle mbilu ya yamufuna bali baby wa. She come kahle mbilu ya yamufuna bali baby wa. She come kahle mbilu ya yamufuna bali baby wa. guys, comment tag la nwani. Komenye ku Batengambani. batengambani. Mastiva siku rin'wana na rin'wana tshama mi tisela swilo swa Proper. Mbilu ya yamufuna bali baby wa. Gotta tell you baby phela mina nakuranza swilo swa tika but I pray swi ta antswa tshemba mina baby. Okay guys, so namuntlha ta va hi kha hi mi update kusukela December until namuntlha. Ku ri ku endleke yini hi December, mhaka ya timpfula, January yi khome njhani, ti-video ku endleka yini, and then xa ku hetelela ta va hi kha hi vulavula music wa hina hi katse na music video ku ta endleka yini, swi endleka yini tano. Yeah, boy, yes, guys. So December, December. I ain't got busy ngopfu December. Yeah, A xi lehi nyana December. xilehile nyana nje swi nga leha ngopfu xikomile. So yeah guys, it's me jeka Christmas a ri kwala ndlwini a janga hi huma hi vanhu va ku huma ngopfu a ri busy hi swin'wana swa music nyana hambi leswi ti ta vulavula hi swo qineni. Ivi yeah December a hi tinwela mabyala hi ti pfalela ndlwini ntsena. Yeah a yo tshika hi humanyana loko hi lenyana ku famba nyana gezi ri famba loko ri vuya hi tlhe hi vuya kwala hi ti phuzele biya kwala hi ti tshamela kwala hi zanga hi yinga ngopfu. Siku leri hi nga huma hi roho ti 31. Yeah, 31. Oh, before 31. Birthday ya me by the way guys and birthday 29 that December. So 29 December vele mtivoni ti video. Mama san khipila n surprise ile nyana ya kun'wana la vuxirandziwa la vuthulasa. So yeah 29 humile nyana ya kwale xirandziwa nyana njisiwa nyana swakudya nyana. Yeah. Birthday boy guys. Xavela nyana swibiyana nyana. Yeah, ta faka nyana ti video ta ko la mkota ku vona ti clip nyana ta ko kumbe ti picture nyana ta ko. Yeah, so yeah, ti 29 humile ya kwale ivi hi vuya la kaya daku yi njhani ku ve ku na mpfula that day. Ana tsundzuki. I don't think ni ana ri sure na me. Ana tsundzuki guys. Yeah, mara loko fika la hi ve hi vuya hi fika kun'wana hi staka kun'wana pa hi tshama konyana phuza nyana swibiyana tlhe hi vuya la ku tshama hi tshame ku ana ri sure hi famba hi mangala ndi Hi vuya straight. December liya kahle hi nga khwekeli loko hi ya ndhawu na ho famba hi vuya a nga ri na ku heta birika ndleleni. Yeah, so yeah ivi ti 31 ta December hi la hi nga huma ko a hi ka Kenais ka party ya misava. Yeah, ya ka party ya misava guys. Yeah, so yi humelanwani huma late nyana. I think hume nkarhi mu hume late mara huma nga late nyana cause hi hume before gezi rehela. Hume before gezi rehela ivi hi famba ya jika kun'wana la xitavenini hi tshama nyana ko xava nyana ti drinks ta koho ivi se hi vhaya ya le ya nghena. Tshama vhela show a se yi sungunile mara ku nga sina tala ngopfu ku hlangana ku va ku tala. A ku hlanganile mara xema ku hlanganile. Yeah. He disappoint hi mpfula. Yeah, cause ku gcine ku va ku na mpfula da. Mara hi relaxe nyana hi tshama nyana kumbe ta yima. Hey, a yima ngeze baleka guys. Yeah, party ya mele ni nga yi rhandza ngopfu ya liya ku ri ya la hi nga fika hi vona na hina si cause hi fika performa vhele kwalaho ma 12 straight ya nga vhela nga hi tsemele lembe da. After performance a huma ta faka nyana video swi clipa na swa ko leswi nga mbona hambi leswi hi kotanga ku vulavula na yena cause munhu wa busy ma swi tiva na n'we a fana tsutsumela kun'wana. So yeah, and party yin'wana futhi baby ya gcina ya loko tsemelembe loko 12 straight ikhisanana video leyi ta yi faka.
Angikhome ikolo, angalani xipuka guys. wahemba yanga lavi nxupuka Wahemba. Guys, yo, 12 o'clock khotlo. Bula liya ya ti-cricket leyo before 12 a hi yimela ti-cricket and then la u teka video bivala like sort of aku loko a hi fane hi teka like a ku nga ni ti-cricket nje before 12 ti biwaka nje letiya ta ku loko tshika hi yeah so bivala capture that thing ku yi va on capture yi va ka video and a nga vi na timing ya swona swi hamba loko ni ku baby leriya ri se ra famba a biza teka foni se ri duvukile so swi endleka ku tala tingoma 5 times ku ya henhla a ka ra ringete ku teka na mara hi 12 o'clock guys a no upanga 12 o'clock hi ku nga tsakisa kahle ni twa nga ku hi nga le movie nyana so lo khisana na la ku bu ndi jeni ka nomu ya so January ngene nomu 2026 ya nje nomu nje ngene nomu. Alright guys, ta ka number 2 ta va hi karhi hi vulavula hi timhaka ta January ku endleke yini video ta yeah baby ya nga ta hlamusela a January guys le ka yona as January mi tiva guys nkarhi lowa ku dyiwa green okay guys mara hi kwalani video ta hina ina problem ya ku kuna mpfula so a hi koti ku hi endla ti-video ta ku tala ngopfu mara ha fostela zama ku hi pfa hi teka na umbrella hi fungeneta foni hi tekanyana ti-video ko ku ri a hi teki ta ku tala ku fana loko mi kuma ku a ku na mpfula and mpfula leyi guys yi le ku onheni a ya ha tsakisi guys yo a yi le ku tsakiseni se yi nga ri le ka ndhambi lowa 2000 luwa loko hi langutisisa kahle leyi na vokokwani loko va hi byela va ri heyi i ndhambi leyi ende na ndhambi a hi yi vonangi at least bebi u nga yi voneli ndhambi a ni sure a na ha ri ntsongo mara nga swi tivi bebi a va ha n'wi tlakulini a va ha n'wi tlakulini guys mara yo guys mpfula leyi onhile ngopfungopfu hala Limpopo hala a Limpopo hayi le ku tsakiseni yi onhe ngopfu na ku hala Mpumalanga mara ku na kun'wani ngopfungopfu va Kruger masayiti man'wani yi le ku va onheleni ngopfu mara hina hala hi nga kona so far ri right a hi na xa ku complain xoho va na problem ya mapatu mapatu ma vavisekile guys ma ku tala ma fambeki timovha a ti hindzi ya mara swi ta hindza guys ko va nkarhi wa swona swi ta ndlula so sweswiwani okay ni khulume ti-video mpfula se a hi khulumeni mhaka ya music ku na ngoma leyi nga hi humesa last year ya singili ya mbilu yanga va te hi nga hambani ha yi vona ka YouTube ka Spotify tiplatform ta ku talatala na loko mi endla ve ri yini ti-stories ka WhatsApp na le ka Facebook mi nga yi tirhisa guys yi kona vanhu va ku tala va streamile ha khensa hinkwenu n'wina mi nga streama okay ku tlhela ku va na ngoma yin'wana ve ri yini ngoma leya hina leya feeling onge rhandzi ri endliwa khohla ngoma yena okay ngoma liyani guys ha yi xavisa loko ri na 20 rand ngo ni sendela yona ni ku sendela yo ka WhatsApp a yi se huma yeleyo guys yi ta huma xikan'we na album leyi nga ta yi humesa as hi vulini ku hi ta humesa album yo karhi yi ta huma na yona okay so leswi hi plan swoho mhaka ya music video yeah guys ta sungula la ka album tshemba van'wani va hlamuselile ku na album leyi nga le ku yi swekeni since November December le ku swekweni yo a hi sina va xoko yi ta huma rini mara ta tshama hi mi update as we said ku mi nga rivali ni fake xibelani lexaku loko ku huma ti-video mi tshama mi ri updated na n'wina mi swi tivi ku endleka yini so ku na album leyi nga busy yo yi na 10 ya ti-tracks so far ya hi endla I think voma 7 hi endle 8 actually kusele timbirhi so ya swekiwa ti-track ta ku ta tsakisa yo ka hi nga sina swi tivi swa ku yi ta huma rini yo update ya koho and then so timhaka ta loko ze ku hela album leyiwani yo hela so next step a hi plana ku hi endla music video wa tingoma letiwani hinkwato ku hi nga saleli ndzhaku mara ya ha plana album leyiwani hi hleketa na music video wa single liya ya mbilu yanga since already nga ti humela yi nga single so hi ta va hi ri busy na music video wa mbilu yanga while hi busy na album liya then from there ta swi teka hi ya mahlweni ku ya kwala
Yeah, so ni timhaka ta mpfula guys a hi khongeliseni lava hi la yi nga va teka van'wani hi tiyindlu ta kun'wani vhele yin'wani hi yake minkoveni eish so a hi vave ka hosini guys a hinkwenu hi nga safe hi khongelisa mpfula leyi cause a yi si na hela ni sweswi ha ri kunini yeah so yeah ma swi tiva vhele baby za hlayile tivhidiyo ta ku tala hi teka hala handle so hi sweswinyana hi boheka ku nghena ndlwini ene xipexal ndlwini xitsongonyana so that's why kuma swa ku tivhidiyo ta ku mara ha ringeta ya mahlweni yeah Okay guys, then khensenkwenu lama nga hi streamela ngoma ya hina ya mbilu yanga. Shout out to you all. And loko ku ri ko se yi streamer guys kombela u ya yi cheka mbilu yanga va tenga mbala. yebo yes Ikhome kahle mbilu yanga. Yampfuna bari baby wanga. Famba yi streama le ka YouTube, Spotify, hi khensile. yeah and ngoma leya guys mi mboyinaka kahle ya nandzika ngopfu loko u ri na munhu wa wena mi la timhaka ta lavakulu hi ringetile siku rin'wana ku hi lava ku swita swa ku endleka hina ya fita guys so mi nga yi tirhisa na kwalani timhaka leti ta vanhu va over 18 guys hayi switsongwana Loko u ri xitsongwana vhe u khata. pfala tindleve u ta pfuta yingisela leswin'wana so ya mi yi tirhisa guys na ngoma leyi mi streama hi vona ya phusha ngopfu mi special ya YouTube yi le ku phusheni even Spotify na ku ya phusha guys so ya hi ndlela leyi na bebeza yi ri Va tenga mbala. tango